NCHACCM lapen EM aphan apran karmudet alam ki juji dok ang dengsi dolo pusi sorkar pen kapangda. Longle kangle majoini hamren pen khandulia dak kachileng kisung. Kajiranga aing narahur dolamara ahabar katumpra. Kardom pinada bertala penili samijili hansepi non bertang tonpen arjik tha. North Kachar Hills Autonomous Council CM Barim Purnindu Langthasa lapen EM Nindu Langthasa phan apran karmut alam ki juji angringsi nangli bomlo. Bangso alam ki aputhak state sarkar ahin pen affidavit ki piateng pen kedamtang bhomta arni Guwahati High Court hearing paduponlo. State sarkar pen affidavit along ki pipona teng pen High Court atum dengponsi bangso aputhak ke langkatar lebjia phansi padupon thulo. NCHACCM lapen EM aphan apran karmudet alam ki aputhak adai kedo atum aphan katar lebjia phan under section 121 lapen 121A of IPC hukum alukang hong anchot lopusi state sarkar pen ningjepon. Bangso apran karmut alam ki along non kedomom NCHACCM debolol garlo sapen pen bangthok atum kachirab dundu. Labangso alam ki along kachirab dun advocate ahin pen hirangke aphan kapachini pona tengke non kelong tangan ang thekalo penta non ACM lapen bangthok atum aphan do unpo lapen bangso alam ki along kachirab dun kido an along state sarkar penta chirab dun popusi pangdakpon. CBI কাৰণে বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে থ্ৰু আজি এফিডেভিট তেওঁলোকে ফাইল কৰিছে তেওঁলোকে থ্ৰু এফিডেভিট জনাইছে যে অলৰেডি ইনভেষ্টিগেশ্যন তেওঁলোকে অলমষ্ট কমপ্লিট আৰু তেওঁলোকে ছজন একিউজডৰ নাম তেওঁলোকে এফিডেভিটত উল্লেখ কৰিছে এই ছজন একিউজডৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান যিজন CM দেৱলাল গালোচা তেখেতৰ নামটো উল্লেখ আছে তেখেতৰ হৈ ছজন একিউজডৰ বিষয়ে দিছে যে তেওঁলোকে এগেইনষ্ট ছাফিচিয়েণ্ট এভিডেঞ্চ আছে জাষ্ট অকল 121 আৰু 121A IPC সেই প্ৰচিকিউশ্যন চেংচনৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে ৰৈ আছে আৰু সেই চেংচনটো তেওঁলোকে 2017 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত বিচাৰিছিলে তাৰপিছত আকৌ এই মাৰ্চৰ 5 তাৰিখে তেওঁলোকে আকৌ এটা প্ৰেয়াৰ জনাইছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত প্ৰচিকিউশ্যন চেংচনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে ষ্টেটৰ এইটো মানে দেশদ্ৰোহী যিটো সেইটো চেকশ্যন আৰু অলৰেডি তাৰ বাহিৰে 302 তাত ইনভলভ আছে 302 আছে আৰু বাকী UAP ইনভলভ আছে তো 121 মানে থকা নথকা কোনো যিহেতু সেইটো মানে দুজন মানুহৰ যিটো মাৰ্ডাৰ 121 Kedamtang surihini rakrena kep aningkan jakhong ni phai ingkoi rathok si arni haflong session court along hearing kapado hot bangso alam ki along kacharabdun abangko miput rajyong cheparjan action dimasa pen kaningje panatengke kedamtang surihini rathok si aningkan bosik ni phai phi arni debolal garlosa alam toya tengpen inut DHD klembang phuabang nindu langthasa phan apranar mot pondetlo lapen debolal garlosa cheparjan Daniel dimasa amatsi Purnendu langthasa phan apran karmoda bang lopusi ninje ponlo. News Desk Report Karbiang Long Live. Barlaru weke jangka chibin medada jok West Karbiang Long NEC atowar ari longle kanglem boma joini hamren pen khandulia dak radatum kecheleng kisungnang. Non malong barlaru weke jangka chimit medada jok hamren pen khandulia dak NEC atowar PRI ahiring tangrak pen longle kanglem boma jok radatum kachelenga hin katora dokoglo pusi hadak radatum Abirta nang pali lahaya longle kanglem pen jasimet khanduli langhempi rongpangbong chera pen danglok ki ongdong radatum kisum titong nanglo atheke hamren rong sopian kapali jiaphan non amat ke NEC atowar ikrong betlo Bonta longle kanglem bomajok tobar pika chehelat katora dokoklo. Tobar piari ri amatsi longle kanglem bomajoini radatum ruve ke jangahot tobar ka chehelata ka phere nangason dokoklo. Athe lahaya longle komentu tong kanglem jiloni apor chipu thekhe. Labangso tobar along longle kangrai vera puthak sarkar atum kape jokon jiaphan kamatha ke nangsot binonglo. Lapen kopia ke chok chia joini si aningkan bangta labangso havar longle kangrai longver make kiri katar leba bangta kenang sot binonglo chithan panmi longle kangrai pen monit atum kedam ki bangka tora det kali thengpi thengprang anta thedung kana hok dokoklo
News Desk Report, Karbi Anglong Live. Non malom so dihina mo phan Abirta Ington Panik Sinang. Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mo phi puthar Abirta Jupon Thuik Lonang. Kaziranga nam pipen nang ketet aing narahur dolamara ahawar malom rada tumaphan padosojo. Non malom arvege jang panajok Kaziranga anam pialong langka chitip laka joini kacho pana thai kavi Kaziranga aing narahur lapu Karbi Anglong anathu nang arlu lapsi dolamara ahawar malom rada tumaphan padosojo anpin lopusi kisungke phor rada tum chithan. Lahai aing narahur rong arlo ludamsi biri bithong arlo ki ikisom kobe phinu arong hai hui anta kichu phalang no ponmo. Halapu Daniel rong parpen IT te rang pia tum inglong arbet katikia sok thengthi bonghom hen phirui hanso harsun thoithe hai hui kichu phalang no se mandu ahemta phalang no tekang no. Lason se dolamara ahawar non malom Kaziranga aing narahur driphonsi ki pholok aling se kichu kapanahok padupono. Laso joini radatum amegano ki jangnong le padosojo anno. Dolamara penergy sonrong phar Karbi Anglong Live. Karbi Anglong District MP Dipu Arong Sopi Sankardev Shishu Vidya Niketan School Pen HSLC Asat Lang Kitokdun Alindita Kalita Asamalong Top 10 ang hoy kachapalong dun pen Karbi Anglong aphan nongmi pachithang dun. Aningkan wong asom thak piling ningkan surhinira inkoya pharman setami Secondary Education Board of Assam pen kidengpon High School Living Certificate asatlan paduponlo. Lasuang bong pen kadu kawe pangrum pet asamalong rialong HSLC asatlang ki undunang theklaki Trokebra pli tokbor troknerket mate 64.80% si longdon chot. মই ডিপুৰ ক্ৰীড়া শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নিকেতনৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু
মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 10ম স্থান লাভ কৰিছোঁ কলেজ দিনটো কোনটো লাইনত যাব মই মেডিকেলতে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ মেডিকেল ৰিজাল্টটো পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ সকলোৱে মানে আশাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিছোঁ যেতিয়া ভালেই লাগিছে আৰু Assam State along pen SSLC asat lang along kechengsi ang deng kachapalong don laki Darang District along Pudum Pukuri High School pen Dritiraj Wastap kulita henlo Lason se Karbi Anglong District penta kado kabe Bangsuri Krip Lira Trike Thomari Soejangatum SSLC asat lang tok don lo Lasong bong pen Bangsuri Troxira Pharup Lira Tike Brake Thomatum Chipa on don Lason se kechengsi ang deng mate First Division along Pharo Sirkebra Trokner Kebra Kethom Hini ang de Chethan Ponme Dimahasao District ara Jasimet Dimasa Student Union atum Lo Kachar Lenathu Chinthur Ponangji pu Kaiketa Sorkar ke claim kedamalong kelang chari dun pen RD kiti dun vera jokse aningkan wangta toglang anathu Jasimet HSLC asat lang ang theke Dimahasao atum si nanglit bomlo lapen Karbi angno atum ke papidun bomlo News report camera person Rosaman se pen digantaran Karbi angno live Pinya Abirta ke lopon sekang tonik lo do me thak me kardom